Bogari marana nitwa igikoko man. Igikoko. Tujye kuvuga ku bintu bidasanzwe byabaye kuri wowe Bogari. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube channel, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza byinshi nk'ibi ngibi. Hariho n'izindi video nyinshi kandi nziza kuri uno muyoboro wacu. Zirenga 800 nyuma y'iyi. Following sibyo? OG bro. Shawuro humu. Oh, thank nawe you. byibuze miliyoni 10 z'amanyarwanda ukanavuga ngo imbuga zanjye ziri ebyiri wowe ubuhaza imvungure gakeye wowe mani wowe utanagira phone ya danje uzi kwandika ngo naguza aba followers ngo gabanya ngo ibyo bintu ntabwo ari byo kumeshoninga ngo umukuru w'igihugu uzi ko natabyemera uko kano kanya bafashe moto 3 Nyabugogo barazitwika umwana watwaraga moto akaba asubiye mu cyaho kubisuka. Muri iyi shuri ntituje kurata ibyo twagezeho ngo kuko meta yabyisubije uwita ngo ni yowe Bogari cyangwa se igikoko. Umwana uturuka i Kayonza yongeye kujya mu byago kuko ubu yabuze imirima yiwe ahingamo ariyo Instagram account na TikTok account benshi muramuzi. Mu magambo yavugiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza agahinda n'akababaro aratabaza RDB ngo kuko meta yisha abakontent creator bo mu Rwanda kugeza naho yavuze ngo umuhitishijemo ari ukumuha miliyoni 100 akareka iby'imbuga nkoranyambaga no gukora ibintu by'aba content creator ngo ntiyazifata. Ngiyi isi y'aba content creator banze gufata isuka no gufata imyiko n'ibitiyo ahubwo ngo barashaka imirimo itabavuna aho bashaka gukirika bishakira computer na za kamera kuzihagararaho aho bashaka views, like, share na comment. Ikaze ni gute twisanze aha hantu? Ni gute twisanze turi aba content creator? Ni gute abazungu badukoroneje bakatuzanamo ibyuma by'ikoranabuhanga bakabituzanamo ngo bituyobore bakatwereka imbuga nkoranyambaga tuzajya dushyiraho video. Izo video nizo zizajya duziduhemba zikaduha ibyo turya kandi zikanatwishyura amashuri ndetse n'amacumbi. Baratubeshya cyane yuko abaribo barabishakisha cyane banateye imbere. Uyu we Bogari akaba yarafite 200,000 kuri Instagram account ariko ubu ngubu akaba afite 0. Iyi account yiwe ukaba utanayishaka ngo uyibone kuko hariho icupuri. Yowe Bogari akaba ari mu mazi abira. Izi ni zandani za Yowe Bogari. Niba ukunda Yowe Bogari mukurikirane cyane kuri TikTok ku gacano kiwe afite bita Yowe Bogari Cedric igikoko, umusupport ngo umufashe kuko ari mu mazi abira. Urubyiruko rw'u Rwanda kandi mwirinde zino mbuga nkoranyambaga kuko nta mafaranga ariho ahubwo mushake ibikarimo. Uyu Yowe Bogari yakoze amavideo menshi ari kumwe na Rogizane. Uyu Yowe Bogari yiyogosheshe igipara kugira ngo yamamare. Yowe Bogari kandi yishyuraga 5,000 cyangwa se 20 kugira ngo akore buri video. None umuteramwaku akaba yasibye video zose bakoranye. Yowe Bogari ubu ngubu akaba ari mu gahinda kugeza naho ashaka kwiyahura. Yowe Bogari ni umwana wakuriye i Kayonza akanahavukira. Akaba afite imyaka iri hagati ya 23 na 24. Akaba yararangije kwiga mu 2023. Yowe Bogari akaba ari umucontent creator ukunzwe kandi uzwi na bose mu Rwanda kuko yarimo arakora n'ibintu byinshi bigiye birenze kandi bikomeye. Yahuye n'abahanzi benshi bagiye batandukanye ahura n'abacontent creator bamukundisha abantu. Yowe Bogari yita igikoko kandi koko ni igikoko ariko kuri uyu munsi intare bayishimye mu bwanwa kuko Yowe Bogari uno munsi bamupfuye ubwanwa. Yowe Bogari bakaba bamutwaye imbuga nkoranyambaga ziwe zose turimo Instagram account. Mukomeze mumufashe rero kandi mumusapotinge mwereke urukundo rwanyu nk'uko mwarumweretse mbere. Yowe Bogari bizaza ibintu biraza ibindi Bihari n'Imana ritaka kandi ibintu Baby. Yo Amaloni wanamwita igikoko. Yeah, Kanyamaze Bogari umuniga yise Bogari kandi naka afite uturo nka 7 magari. Rero Amaloni ari ibendimo urumva Amaloni ari indirimbo ndimo ari ibihe ndimo bihura n'indirimbo waririmbye ibyo uvuga ngo narasaze Uri mu rukundo? Oya ahubwo nanjye byambayeho. Bagukunze? Oya Kundanye baranyanze nyine byambayeho ibyo wumva nyine bitabaho gasara byambayeho man. Shaka ahantu ubera impunzi. Nabaye impunzi. Shaka ahantu ubera impunzi mu mutima wundi bita bihuzwa n'Imana ngo Imana iti bikora iki imvura y'iminsi bita byina nyirabasare. Yo Amalo mbase ndakwemera my God. Yo andi amahoro menshi. Abantu mwe bino bintu biteye agahinda. Ubona umwana nka Bogari wihirinze umwaka n'igice akava Kayonza akorana ama interview na ba Irene agira ute
ubona ko afite icyizere, ariko mu minota itarenze 20 icyizere cyose yakoze, ibintu byose yakoze, ibyo yagezeho bikarangira muri ako kanya gato. Bamaze gukora video zikaba muri 600 zari zuzuye. Mu Bugande nari yakoze video, nari ifite content cyashya, ariko jye natashye ndodinzini kuko ntabwo mara amasogonda ataragiye ayica, barayitwara mu gitondo nyine byandenze, mbura amarira, mbura iki, ndaryama, ariko abo twari kumwe nikubise hasi ndaryama. Mu kubyuka mbyuka nabyibagiwe kwa trauma, ngiye Instagram baranga ngo basuspendinze ntegereza umunsi. Wabyutse utiko ko bayisibye? Ntabyo nibukaga, mvugishije abantu nzi ko bamfasha ne bamfata, ngira anxiety nyinshi, ndabicokoze abayitwara permanent gapfa. So Boga wihangane, abantu bagukunze ntaho bagiye baragana, nta mbaraga mfite zo kurira, nta n'imbaraga mfite zo, nta n'imbaraga mfite zo guseka man. Sinzi niba nzongera no kugera kuri uzarenga revo wari uriho, sinzi niba nzongera no kujya urwego narindiho man. Ayijini man, ntago duhinga bro. umufollowing ukore repost, ukore kuri ako kantu ka repost, ino video ishyire kuri story, buri muntu wese amenye basi cyabaye kuri Boga. Ibi byabaye man, ntago ari ukubura man, ni urukundo ejo hazaza imvune. Yerega mba ndi kubyumva mwana, ngiye maze kubura account 5. Urumva nicyo bita Birakunda man, birakunda, abantu barongera bagukunde tu. Oya kuba bazongera bagukunde. Ese bapfuye se? Uko stade kubara abantu bose bari muri stade, twari 45. Nyine baba gukurikirwa n'abantu 40. Baba barimo, none se ni ngombwa ngabe gutya. Umugabo habaho kwihangana bro. Turi kumwe man, turi kumwe. Nawe se ari umuntu ugiye kugusiga. Ihangane man. Boga ihangane man, komera umugabo man. Nimba kuko Boga yaragushimisha, byarigeze kubona byibuze nimba n'umuntu mushyashya, tubabarira umufollowing. Anago umutima mwiza ngira nkwiriye iki gihembo, nari n'Imana ibitanga man. Wera mu ntara bro, isoza kwiga ngo twicara ngaha hasi mu buryo bwo guca bugufi, abanyarwanda bibone ko twaciye bugufi. Naniwe.